Kua huraina mai e te kāwanatanga tāna rautaki whakaora tai au, hei whakatika i ngā hua kino i puta ake i te paenga o te Kaipuke Arena. Hei tā ngā iwi me whakaora anō i ngā papa o Nepū, kia rite anō ai ki o rātou āhua paruhi o mua. Anei a Hinarangi Goodman. Now I'm privileged today to be formally launching this long-term environment recovery plan. He whakarewa i te huarahi e tae ai te mahitahi o ngā iwi takutai o te moana ātoi, ngā koromatua o ngā taone o taua takiwā, mo te whakaora anō i te moana ātoi, me ōna tahatika katoa. Te kaupapa o te rā nei, nā te minita tai ao nā Nick Smith i tuku. It's actually about pulling together the skills of iwi of those different organisations and making sure that we're doing it in a coordinated way as New Zealanders, Māori and Pākehā, putting shoulder to the wheel and putting right what's gone wrong. Hare i te mea ko te kawane e tohu a mātou, anei ko mātou huki ngā iwi e nohana i te taho rātou ki te toho i a tātou anō. Mai te raruhanga o te Rina ki ngā toko o Otuaiti, neke atu ke i te 20 miliona tāra, kua whakapaua e te kāwanatanga, hei whakatika i ngā para i puta mai taua Kaipuke. He 3 miliona atua no e wāriuhi ana, kia tāpirihi atu a ko ake nei. We're not out of the woods yet, but we want to get this environmental recovery work underway with the aim of having as much as is possible by next summer. Kia whakaora anō te moana ki tōna oranga. Kia piki ake te Māori ki tērā wā i mua atu i tēnei aitu. Ko te mea nui i te rānei, he kaupapa nui tēnei, kia hīkoi whakamuahia. A ngā marama anō hoki e tū mai nei, a rāka ki te ai, te ahu pēhea. E whai ana te kōrero, mā te mahi pēr, ka kite ai ngā iwi katoa. Me pēhea o rātou tino whakaro mena ka whakae ka kore rānei. A hakoa pēhea te roa e kōkirihi ana ngā mahi, o te mea nui ke kia taua no te marino, ki runga i te moana o toi. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.